Urwanda, igihugu gito kiri mu burasirazuba bwa Afurika, ruri mu bibazo bikomeye. Ibihugu by'abaturanyi n'imiryango mpuzamahanga birega Urwanda kunyaga umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi birego si bishya. Bimaze imyaka myinshi biteza umwuka mubi. Urwanda rushinjwa gucukura no kungukira ku mabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kandi mu by'ukuri ari aya RDC. Ayo mabuye y'agaciro, arimo zahabu, coltan na cassiterite, arashakishwa cyane ku isoko mpuzamahanga. Akoreshwa mu ikoranabuhanga, imitako n'izindi nganda. Ubucukuzi bunyuranyije n'amategeko bw'uyu mutungo kamere butesha RDC amafaranga menshi ikwiye kwinjiza. Binateza intambara n'umutekano muke mu karere. Ibirego bishinjwa Urwanda ni ingenzi, bifite ingaruka ku isura y'igihugu ku rwego mpuzamahanga n'umubano wacyo n'abaturanyi. Urwanda rwakomeje guhakana ibi birego. Ruvuga ko rwiyemeje gukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo bwubahiriza amategeko imbere mu mipaka yarwo. Ibirego byo kunyaga umutungo kamere bifitanye isano rya bugufi n'imibanire ya politiki, ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Urwanda na RDC bifitanye amateka maremare y'ubushyamirane. Ayo mateka arimo intambara, ubuhunzi, n'ingendo zambukiranya imipaka z'imitwe yitwaje intwaro. Ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe bukunze gukoreshwa mu gutera inkunga iyo mitwe yitwaje intwaro. Ibi birushaho guhungabanya umutekano mu karere. Urwanda na RDC byombi bishingiye cyane ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu iterambere ry'ubukungu bwabyo. Uku kuba ayo mabuye ari ingenzi mu bukungu bw'ibihugu byombi biteza irushanwa no kutizerana. Ibirego bishinjwa Urwanda byabangamiye umubano hagati ibihugu byombi. Byanabangamiye imihati yo gufatanya no kwishira hamwe mu karere. Umuryango mpuzamahanga wasabye ko habaho ubwisanzure no kubazwa inshingano mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibi ni ukugira ngo hakemurwe impamvu zibanze z'amakimbirane no guteza imbere iterambere rirambye mu karere. Mu gihe ibirego byongera, Urwanda rwatangije ubukangurambaga bwo kugaragaza isura nziza no kwiregura. Leta yateguye urugendo rw'abanyamakuru rwari rwagenwe neza. Urwo rugendo rwibanze ku kugaragaza ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda. Urwo rugendo rwari rukubiyemo gusura ikirombe cha cassiterite kiri hafi ya Kigali, umurwa mukuru w'u Rwanda. Ico kirombe cyagaragajwe nk'icitegererezo cy'ubucukuzi bwiza bw'amabuye y'agaciro. Byari bigamije kugaragaza ko u Rwanda rwiyemeje gukorera mu mucyo no mu buryo buboneye. Igihe urwo rugendo rwabereye cyari ingenzi, byahuriranye nuko amahanga yongeye gushidikanya ku ruhare rw'u Rwanda mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe. Mu kugaragaza ibikorwa byarwo by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, u Rwanda rwashatse guhakana ibyo birego. Rwashatse kugaragaza ko ari igihugu gikora ibintu neza mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ku isi. Cassiterite, ibuye ry'agaciro ryagaragajwe cyane mu rugendo rw'ikirombe, ni ingenzi mu ikorwa rya feri. Feri ikoreshwa mu bintu byinshi bitandukanye, kuva mu bikoresho by'ikoranabuhanga kugeza ku bipfunyika. U Rwanda rwakoze ishoramari rinini mu bucukuzi bwa cassiterite mu myaka ya vuba aha. Leta yashizeho amabwiriza akaze n'uburyo bwo gukurikirana inkomoko y'amabuye y'agaciro. Ibi ni ukugira ngo barebe ko cassiterite icukurwa mu Rwanda idafitanye isano n'intambara, kandi icukurwa mu buryo buboneye. Ikirombe cha cassiterite cyagaragajwe mu rugendo cyagaragajwe nk'ikimenyetso cy'iyo mihati. U Rwanda rugamije kwigaragaza nk'umucuruzi wizewe w'amabuye y'agaciro adafitanye isano n'intambara. Rushaka gukurura ishoramari ry'amahanga no kongera umugabane warwo ku isoko ry'isi. Ariko, haracyariho ibibazo kubirebana nuko ingamba zifatika uko zikemura ikibazo cy'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'ubucukuzi bunyuranyije n'amategeko. Igice cya gatanu, amateka n'ubushobozi bw'ubucukuzi mu Rwanda. U Rwanda rufite amateka maremare kandi magari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Igihugu gifite amabuye y'agaciro menshi atandukanye. Ayo mabuye yagize uruhare runini mu bukungu bwacyo. Ariko kandi, urwego rw'ubucukuzi rwahuye n'ingorane zitandukanye. Izo ngorane zirimo ubucukuzi butemewe, ubucuruzi bw'amagendu no kwangiza ibidukikije. Mu myaka ya vuba aha, leta y'u Rwanda yashizeho ingamba zo kunoza urwego rw'ubucukuzi. Yatanze amabwiriza mashya na gahunda zo guteza imbere ubucukuzi buboneye. Izo ngamba zatanze umusaruro mwiza.
Urwanda rwabonye inyongera mu byoherezwa mu mahanga by'amabuye y'agaciro n'amafaranga yinjira. Icyakora, haracyari ingorane zikomeye. Harimo kunoza imiyoborere, kurwanya ruswa, no guteza imbere imibereho y'abaturage bakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Igice cya gatandatu, isuzuma mpuzamahanga n'ubugenzuzi. Urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda rwakunze kugenzurwa n'imiryango mpuzamahanga n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu. Iyo miryango yagaragaje impungenge ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu gihugu n'uruhare bivugwa ko rufite mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe. Umuryango mpuzamahanga wasabye u Rwanda gushyiraho ingamba zihamye zo kugenzura ubucukuzi. Wasabye u Rwanda gushyiraho uburyo bwo gukurikirana inkomoko y'amabuye y'agaciro, kugira ngo adakoreshwa mu gutera inkunga intambara cyangwa ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu. Mu rwego rwo gusubiza kuri izi mpungenge, u Rwanda rwafashe ingamba zo kunoza imiyoborere y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ariko, haracyakeneye gukorwa byinshi kugira ngo hakemurwe impungenge z'umuryango mpuzamahanga. Harimo kunoza imiyoborere mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kurwanya ruswa, no guteza imbere uburenganzira bw'abaturage bakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Igice cya karindwi, ingaruka ku bukungu n'intego z'iterambere. Urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda ni ingenzi mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu. Rutanga akazi, rwinjiriza amafaranga menshi, kandi rukurura ishoramari ry'abanyamahanga. Leta yihaye intego zikomeye mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Izo ntego zirimo kongera ibyoherezwa mu mahanga by'amabuye y'agaciro n'amafaranga yinjira. Igamije kandi gushyira u Rwanda ku mwanya w'icyicaro cy'akarere mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ariko, ibirego byo kunyaga umutungo kamere bishobora kubangamira izo ntego. Bishobora kwangiza isura y'u Rwanda no gutuma abanyamahanga badashora imari mu gihugu. U Rwanda rugomba gukemura ibi birego neza. Ibi bizafasha kurengera inyungu z'ubukungu no gushyiraho iterambere rirambye mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibi bizasaba uburyo butandukanye. Ubwo buryo bugomba gushyira imbaraga mu kunoza imiyoborere, guteza imbere ubwisanzure, no gukorana n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Igice cya munani, gukenera ubwisanzure n'ubufatanye. Gukemura ibibazo bikomeye bijyanye n'urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda bisaba ubwisanzure n'ubufatanye. Leta y'u Rwanda igomba gukorera mu mucyo ibikorwa byayo by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'amafaranga yinjira. Ibi bizafasha kubaka icyizere n'umuryango mpuzamahanga no guhakana ibirego by'ibikorwa bibi. Ubufatanye mu karere nabwo ni ingenzi. U Rwanda rugomba gukorana n'abaturanyi barwo, cyane cyane RDC, kugira ngo hakemurwe ikibazo cy'ubucuruzi bw'amagendu bwambukiranya imipaka n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe. Ibi bizasaba amarondo ahuriweho, gusangira amakuru, no guhuza imbaraga mu gusenya udutsiko tw'abagizi ba nabi. Umuryango mpuzamahanga nawo ufite uruhare rwo gukina. Abaterankunga n'abafatanyabikorwa mu iterambere bagomba gushyigikira gahunda zigamije kunoza imiyoborere y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, guteza imbere ubwisanzure, no guteza imbere imibereho y'abaturage bakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Mu gukorera hamwe, abafatanyabikorwa bashobora gufasha kumenya neza ko urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda rugira uruhare mu iterambere rirambye n'umutekano mu karere. Igice cya cyenda, umwanzuro, ikibazo gikomeye gifite ingaruka zirambye. Ibirego byo kunyaga umutungo kamere bishinjwa u Rwanda bigaragaza imbogamizi zikomeye akarere k'ibiyaga bigari gahura nazo. Ibi birego bifitanye isano ya bugufi n'amateka y'ubushyamirane, ibibazo bya politiki n'inyungu z'ubukungu. Imihati y'u Rwanda yo kwiregura no kugaragaza ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu gihugu irumvikana. Ariko, haracyakeneye gukorwa byinshi kugira ngo hakemurwe ibibazo by'ibanze by'ubwisanzure, kubazwa inshingano n'ubufatanye mu karere. Umuryango mpuzamahanga ufite inshingano yo gushyigikira imihati ije guteza imbere ubucukuzi buboneye bw'amabuye y'agaciro, no kumenya neza ko amabuye y'agaciro yo mu karere adakoreshwa mu gutera inkunga intambara cyangwa ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu. Ingaruka ni nyinshi. Umusaruro w'iyo mihati uzagira ingaruka zikomeye ku mibereho ya miliyoni z'abantu batuye mu karere. Bizanagira ingaruka ku hazaza urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda n'uruhare rwarwo mu bukungu bw'isi.